Mba ono. Nemba na nanyana. Yoshi vene neto. Mgwe wa shembe kwa uge. Unza feki bibirom sova olune. So yagi gene Petero ve Yohane. Vi mo titan. Uzasha tempe. Iluela wa taru titana ha. Vulu taru da nimse. Bagwen nogunu ve nyoki tempe ya. Olu gene lui hunda tempe la. Ye yila hunda tempe la ye hunda odoshe. Na ha olatima. Yanatima he asonu yo bagulu nyoro ki tempe da nimse ya kwa. Na ha vanengene Paulo ma Petero ma Yohane ya. A son ve ma venon kwa. So Petero ka one kengi se. One magima kwa kengi Petero ma Yohane heni je venon kwa. Na Petero ka na wene. Azurufa ma zanari ayo. Nguemiga. Pa kwom luemi ya meno. Mo shadzedi kenti Yesu Kristo o Nazareti. Topetero za kolungwe kuyane ma monasha ma ngala o ne tave. Gadia o ne luru kwenenga ha kwenele ifatima hela. Zambe pa yage kolwo ni kendene na shaje I kolwo we kuyane ka ma won mo shatile yona angala tave he. Kwa do magba zede tuwe embe wesitite. So yomba vi nege kwa ne chieve yo. Ma vu bavana yeme. Ma vu akobo hipe. Petero kwa Yohane yanga viluya. Baba duwe vako ve yikungu u Solomon ya yila jila yikungu u Solomon yikpepe tempe na ha. So Petero ka ve na ni chiene yolo. Nana luole nje ka pula wozishinja kwa fa wozima. Angala o ne tavele kana halaga. Kasha chuone najiji kenti Yesu Kristo o Nazareti. O neba Yuda yanga ni kai won keke ni gmani pasi o ba evening. Do Abraham Isaka man Yakub vina wana chivi Yesu Kristo jela. Ma vinaya du naya ti gengi shintane. Nyoma mi hebati Yesu Kristo o Nazareti nega. Naka kitina ma ngala o ne rutavula na ha. Shi jiji no na amoti le shai. So lulam ne ba Yuda na ha. Mamba hemeni, mamba tame, mamba Yuda, mamba geri makitempe viva andi shakwa olune. Shima dove ke gachi. Ma ko Petero ma Yohane waka pulusu. Mena sembu avya, wikaida duve vami. Na we pineve kaka niti jema kata da to ta ve vuonu bia kwa de shivie bia zege gadene ve kave kakenti Yesu Kristo o Nazareti o yanga ni madu shatranko yanga pe pandeshinku na kakitina ma ijande ne ye o ne bane nengi wanga hanalu tavra shajiji no na kenti Yesu Kristo o Nazareti ne na ha ba mini ma vi kave vi duwa ku won I duwa Petero mai Yohane ku won na vi gima vi nyodio vi kai mimi jea I viande ne pa ye ka mimi shi veve fa olu anga hana tabi ne pa ka wan yega ka olu enyumo kunde haje ma mluna chije ka tema hi hunda tempe azambe kula kwa yawe falo mimi ba vea veve so yi kwa ne za hamenga sha chumba yemba ondu umbune yakemba hemini mamba Yuda we kai yakemba ba hene we kai Yesu Kristo andishi ku andishi ba kweni ya we tuna we kai kwae na halaga kamba hene na kuwa ba poso vava yunshi wai na yakeve najiji Yesu Kristo ka uyi manga shivi najiji de shinkuga na yakwa ne ele yavulu neke ye kwe
yo bishop of najiji kwa onu ne na kwa no ne va dzakwa ta kwa la yanga vikai yo ba dola men hai so ba heni shamichi ya vijira Petero ma Yohana shi hinde vinyoki hiji kile ki pe yanga vinyolo ko ne ve opin ve to vikwane Petero ma Yohana ba hinde ya ba hemeni vikavi yemo pa vidikla orun kwa ne za hemenga shi vidikla orun kwa kiti i Yesu Kristo ne gawo shi vidikla orun de kwa ne za kwaga hachu so yebe kla ngwa kwala azo abego Petero ma Yohana kai na hata lovi na haya lushaniga ngika kwa vuvu fe kwa vuvu nguma shi kwa vuvu ngi ha shivia kakiti Yesu Kristo ne ma one mozedi shika jijiru na shi vuvu fa kpokpo ka oru na ru imagine na halu vi chiave ma bakra olu nkwa ne ga ya ado ga ma bakana nje ovu chia ondo a ovu chia ma hemene baba Kristo ba Yuda ya na ha ya ga vi be ya ba hemene passe Petero ma Yohana bi ye ba Petero ma Yohana ya bi wo vi ko awashi ma velu vi kai be fati o kai be vi hondo shima ele sha shima ba hemene ga gadi avufa Yesu Kristo wiyila anti olu na ngem shima na va hile na ya unengo hona shi yaga Petero ma Yohana bi ka veje kashamla yangi ba Yuda bi kwane na ha ono wiyila bi Yesu Kristo ka ayo na ngem shima na ndeza boya na va hile na ya unengo hona shi na akpa kape na alu elu ne kane shi na alu klumzo mo ve Yesu chene kape ya kwala okule shizi na Petero ma Yohana vitu wechera wo wanu odu ya mupine we kwa kune we famimi na ana bapine ka okpa ene hachu ko so he chichachi alu ola ne ka ba apostoli itio kisho tala ma kisho nyi otu ami chicha ko so ne una Yesu Kristo jiji alu no jiji ya kape mkpa unelukule wo kwa we olumsenshi ni ula mao na kwa na agi mashi vyandi vesenje kwa efa cha wele sheki yo dene wongu waye yunga myonga hachu ama ochi shi odu sonu eyi ga ngwaga alu kwa eyi ya makava pine shi momi ma dadi ma pine ya di chiayo babulu hi ya olune eyi ga ngwaga alu onkula ngweshi ya antishi ogba wo vese shi ogena ngwe pa wedi chianga okwala ha mimi ngwaga hachu ondo yaka negi shikai badon uchia na ondo mashi chivion au chia kwa yo veva o shi ba bokio shi yumba hitombu wo veva ola ngwaga na wolu mimi kwa mimi shi ele sheda kwa fon woka kwa mimi la badon nwa ga mbe ba ondo hachu hamba ko suo he ya ufati ozuana mi ke ayene ka ba apostoli tiokisho ta makisho nyi na ha wolu zodo bibiri odua hamba ko suo ne wo yoyo shi wangewe shi ufati o passe ogene pa ne ngwa ga elu wanu ondo na ha ili ni kadido she will over the 5 years ago orun we avati makenewe alu teru wopo oluwana na oneva luve we ele kwa alu shamiga pa alu wo mimi she wala na ava gide na video she daddy ma mom even know ta pa she le ofo won de owe kwa kashi na wa ngwaga ko geni ya lune didu orune bibilo sa shenge shiveva heneveni msune